pu arlel rona electric veng pu arlel rona electric veng không ngayon mi puite na local chung hian kun lo veng zelila award kung sang nile sumhi panga khan literature and education a alawdong ani hi mizo pa kan nei zinga kan ngai hlut em mani alom nan ko tin lo beng nan le te ang adod le hian Dr. Eric Zomoya mission veng khang Dr. Eric hi maron kal thailavani hian excellence in public health leadership and healthcare system strengthening award ka alawdonga wena hian melaron lang thailawani apathumna hian danik lalwat tluanga ITI ani hi kan sha cheu angin arm wrestling lama mizote mintiming cha mm2 niya nikum lama award on hi undisputed 80 kg champion of Indian arm wrestling ka August khan adonga tin silver medal 80 kg category ya khovel pumhua pa kanneya khan alawdong bok ani Dr. Zaramdin Thara local meke ani hi MZU lama hian Mizo department athok September ninga adong ani Pagkan zawa kan lome adole hian mensem sakturin PB Lelompui executive corporator ANC lawlom leila pu LR silo venghlui ani po hi aron adole hian PV lalmangai nursing officer civil hospital ani hi veng noai ani PV lalmangai hian National Florence Nightingale Award kung sang hile somhi panga khan me ni somthunga adung ani adole hian Sean lerunwa da changde college veng loman kan don zo kan hin lama hian saklama hian kan sukzel donya Sean hi national level bike racing championship MRF motor grip supercross Mizoram atanga delom sunni in private expert class all India rank pathumna ani adole hian Grace Rimpari Hauzel Khadla Grace Rimpari Hauzel he national youth icon by the Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India through the Viksit Bharat Connect initiative ay ganatana mizo nula an rantlan so ka ani piumpui kan lome adole hian loman min sam sakturin pu H zone sanga executive corporator AMC khongain lolom leila Jonathan Lerongbola Zotlang Hi kan lamot mo dona tuna kan chhawpchhuah tur ho hi ani ho hi South Asian Football Federation Futsal Championship kum sang hi le som ni paruk silver medal la Tute ani Jonathan Lerongbola ania another day hian Vincent Delkuang Ziela tlang nuam ke rolwa puya Tui khwa tlang lel som puya electric veng lel rin zwala electric veng lel sang kima electric veng
le pu H zaman sang at sungalom tu kan say kung ngayon pu Joseph H laram sang Municipal Commissioner loading swag beleng ha se larin fela te ko ka ramlun veng lai Aizawl swan moy oh hete pute ko ka lo kale kung ngayon asang lamat changin oh ko oh alo in pingkan may od hela machangyan ng kalmesi apoy la stepakan ani hi kan siya chuangin cycling lama ton siya dropui ta kamizo te mintiming chatu ani Aizawl swan moya chan mari ani hi 7th UMAI Senior Muay Thai Championship kum sang ile somni paruka gold medal run hontu ani vala lun tluang I chhawpchhuah Miss Grand India first runner up ani lalpek kimi chhawpchhuah Dawhkan North lalpek kimi chhawpchhuah Dawhkan North ani hi Mizoram in-flight service and image instructor ni Municipal ani pu Joseph H laram sang chungalom thu kan se khongain P Caroline larin tluangi kan mayor nu pui loading swag ve se mi pathum Aizawl le warda hian mi pathum hlan tur kan laneya kela lun sanga electric ve kela lun sanga electric ve FMSCI Indian National Motorcycle Racing Championship kum sang ile somni panga panina ani linda lalongpui tui khwatlang India's most prominent food and hospitality award kum sang ile somni panga khan adung ani Captain Lilwin Omasai lo chan mari Kirti Chakra Award kum sang ile somni panga khan adong ani P Caroline sungalom thu kan say dikhan category dang kan semlenga purim ruatan alo soida kan khan local council lam ati Aizawl som kan swate voina hian soi moina council cha kan swazinga loman pakhatna dong tu te chu lai puitlang ani lai puitlang local council te kan longpui tak zet se o ani loman panhina dong tu te chu Zemabok local council te ani a loman panhina hian cheng singa le thuzia kan dong don ani loman pathum na dong tu te hi Dawhkan North local council te ani Loman palina dong tu te chu Upper Republic local council te ani Loman pangana dong tu te chu Hmang local council te ani kan mayor sungalom thu kan say parugna chang som na hi semturin deputy mayor pu ar thanglura khongain ko bengi ni lo mila loman parugna dong tu te chu bungon local council te han ni
Troyom tu dang hi kanom emaw bung kon lam midang local kanom chuan loading zel te ang in mel mu kha kan lam kha kanwar deuh don ani limente kan lompui at seu milaw ngai da mula bung ko ani longman pasarina dong tu te hi zuang tui local council te ani zuang tui lam kanom emaw ale so da so troyom tu te handing bo kani sa fai mai ba ka hian citation moi nai tak mai kan buat sai hi andong tel bo kani longman parian na dong tu te chu nursery local council te hani longman pakwana dong tu te chu Dawhkan local council te hani Dawhkan lam kan emaw local council longman kan sem nunung bertur chu adong tu te hi Khatla South local council te hani Khatla South local council lam longman kan sem chu Khatla South din andong nga ani hi somna hani this one award dong tu zong te choi moi na dong tu zong te tu ma lo ho lo wila atopa hian hu hova khala tur P Veronica Valencia pui colony assistant architect MC khongai loading chhuak se Mizoram ne na hlan ani don ani ama sabera dong tu turi kelal yan Java model veng ani ani hian thuziak baka Kagay na putlan na pi pu nula tangwa kan tilaw laglo kan tilaw tlang may nga ani hi garbage vehicle drivers di chhawpchhuah te hania kan chuang tak zet ani pi Veronica chunga kan lome adod le min sem sakturin pu HT le ro puya FAO MC khongai loading chuak se Lomandong turin seal rin oma kulikon khongai loading chuak se good bengin mi puite ni lo lomang u sa da so lo tlan meke di chuan kan lam deuh mol chum te rei deuh sia adod le dong tur hian lal chhaki ma ram thar veng lawin ring le nga se kan lome loman sem turin pule lomkima assistant engineer AMC khongain loading chuak let se loman dong turin zoram chana veng noi zoram chana akalem alaw kalmege kan lawin rin lop theinan AF lalni thanga republic veng thang lawin ring nga se Tuna loman dong tu hi zoram chana veng noi ani eflal ni thanga republic veng thang adod le hian bilal tuang puya veng hlui loin ring box se pulong ki ma chunga lom thu kan so ye
Loman sem turin puzo than kima assistant town planner AMC khongai loading se bil tuang puya veng lui do le hian le lun moya do breathing thar le lun moya do breathing thar Kelal tan kima le vanal siamna te la windring le ngal bok se kongain loman sem turin pu zam khan chuan guite assistant engineer AMC loading chuak se tuna loman dong tu tur hi kelal tan kima te kwal south ani Valenciama Katla is Valenciama Tikan garbage vehicle drivers Ati chhawpchhuah som kan hlan swale evena choi moina kan hlan te chu anni kha anni kan loma ai chhale zwala hlo thok zel tur po in kan ngen se u ani ale masaberin YMA sanitation subcommittee Dawhkan north te loading swak se lomandong turin joyom tu dang kanom chuan khongain kan chut muna in loading te ang aduta hian Presbyterian Kaushan zuang tui pastor bial ramdin zuala te chian ho zem bok veng thar ching veng thang Presbyterian Kaushan lawin ring bok se ramdin zuala te chian ho zem bok veng thar adot le hian swing veng thang Presbyterian Kaushan college veng taxi welfare te lawin ring bok se Puro siya may chunga long thu kan saye loman sem turin pulal fakzuala chen ko corporator ward 13 khongain loading chuak se mi puiten kut beng ni lo lomang u college bank taxi welfare sanitation volunteer group zotlang sanitation committee chan mari west YMA chan mari west branch khongain anni kha lo in beng le bok se sanitation volunteer group zotlang adota hian sanitation committee chan mari west te khongain nawin sanitation committee chan mari west te khongain loading chuak se hian YMA chan mari west branch Finance Subcommittee Electric Veng Branch YMA Kulikon Sanitation Squad YMA Chang Kulikon Branch YMA le Civic Environment and Welfare Promotion Organization te labin ring bok se lome loman sem turin pu valel neya corporator ward 7 kut bengi ni lo lomang u yo milaw ngai da mula pu ke lian tlinga president Aizawl min hun thate kut bengi ni lo lomang u loman min sem sakdon ani Finance Subcommittee Electric Veng Branch YMA adota hian Kulikon Sanitation Squad YMA Chang Kulikon Branch YMA lawin ring hal bok se ten atobera hian Civic Environment and Wildlife Promotion Organization
Why me chang kulikon branch why me kulikon te anni. Ato berahian Civic Environment and Wildlife Promotion Organization luang moal te anni a good bang in ilolo mangu. Tuna kan sem make hi fine ko nga chhawpchhuah te pol le hu ho tiro ti awanga ti ni mi alo chanem ngai na awanga mala Tute anni a kan lom tak zet ta tuna ya na sale zwalin malo la zel turin kanin nge na voi Dawhkan HB Wilema Zemabog South Lungbial H Zalora an lo laksa adut le hian lel chawaya lai puitlang HB William hi Zemabog South Lungbial ani an malang na siyang te hi soido nilang suan sansin nga inom tak soy turatama soy sena nilaw an veng chung an chinom din an siyang ani lel chawaya lai puitilaw in ring le boxe Tute vida kan lome